jomblo makin karat bayu dak. Apa yang kedui bulan bayu pang manggil janda bayan oleh. Sebaik pakai kacamata keren tuh. Keren. Slip. Woi Imam. Jadi ya jenguk kurang. Aing ganteng tuh pakai kacamata. Ganteng. Kena duri. Ini kalian lo tuh. Mirip. Kadang ada sedotan. Oh Imam dia nikah mana sorangan baik. Itu nikah lulus. Gelas meren. Saya orang kaburi yuk. Naon biar janda anu baheno. Anu leta nonjeng yang mata ngerti. Ta janda. Oh, oke ayo. Tadi mau jualan aing pujian segadang. Tadi, woi sini ke sini. Ayo pak, ayo mau bergadang nih Asai mah, sini di kolong. Dia. Aing saya seperti yang bergadang capek aing. Dan naon bergadang baik. Sih. Sampai udah biu. Yuk. Kamana? Dari nage can si bungut. Lu gaya kene. Aca gaya kene. Sama tilok mandi ge. Udah. Ayo temu tilok mandi ge. Ieu bae ge. Ting ganteng. Oke. Woi jalan kemana nak? Terus mandincan. Geus keren. Ieu mah perlu keren. Perlu dek salat, dek haji. Yo contohna dong aing. Ihnya. Cik ini orang di kanu janda. Ihnya. Hah? Kanu janda. Aing lu sih. Dadah pau. Pelit dari ya. Itu saya gondil. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikal ka dieu. Salaman. Ada sibuk belum teh? Tadi ka itu ngomong nama janda ka janda cenah. Saya tak cicing kawin. Yakin. Sayo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mantap terus macul sawah 5 kotak deh. Aing mana ngesburit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kanjang, ada kemana lagi ke nasu? Geus, mau naon ge? Dan ngasuh ge. Kanjangan doangan ge. Oh, naon nganjang nak? Permen kis. Oke, ke radio. Oke, kami duk. Jelas. Dia itu budak beneran be, saya nemu janda.
Woi, kenaon dah ya? Aing mah keur nganjang. Ih, itu mah ganteng amat. Hei, ari nganjang naon? Aduh. Ih, Mam, dia itu mah ghosting. Ayo, ojing. Ayo, salaman. Ayo, saya tak belajar salaman, kalau lompat. Ya, mah goreng malah. Itu aing, kau niak, aing kan mandi, poho. Masa ayo, nama udah teh. Cuk. Eta budak keur naraon burit-burit. Kita mau bapak mana? Buk bareng keur naon dia? Aing ngeunah-ngeunah aing. Keur naon geuna-geuna? Bobogohan. Di sana. Atuh tarin sieu. Ai dia. Kan eta anak aing. Oh, dikawinkeun ke kami. Hayang apa nyaun buk bareng? Geus teuing. Bisa naon jeung dia yang kawin jeung anak aing? Bisa gawe. Gawe naon? Gawe koran. Buke berem, tuh buk mah hidung. Mam, kamu bayu. Ayo. Saya bisa bawa rumah yang kapok. Kamu berah. Ngorak wari, geus mabuk berem. Pangaji di kana kolot ge. Lain mah salaman, malah ge lumpat. Aduh.